Kad bude god, rekao sam na njemu. Jednog Cvijana Marija i Plaža. Njihov suvlasnik je Javljenin Sarajlić. Mario Plaž. Može ime, može i prezime. Za koga? Dageta nekog ovdje. Za Lučane. Dobar džip. Od Agata za Lučane specijala. Pije mi pivu, ona pije mene. Kažu da će poginut od žene. Ako doznaš da se tamo biva, bit će meni. Ovo zadnja piva od Džanga Dageta specijala. O njegovoj želji. Džange je uvijek da ovo znam, ja dobro čovjek. Hvala ti, živio ti me, ne više da ovo. Vidjet ćemo posle ove torbe da napravimo pauzu. Organizator mora sve okomenovati. Ima još 3 borbe posle ove, pa ćemo vidjeti šta organizator kaže. Jednu kraću pauzu posle ove borbe. Imamo i tu našu estradu, Vinka, Brnadu, Stanka i Draganu. Trebaju sada Stanko i Dragana da nastupe pod šatorom. Zavolitelja kladionice generalni sponzor Farma Jukić Prste. Zavaju na olaknu laši. Kaže, ovo se čuje dobro ljudi. Hvala, hvala. Da vidimo šta će biti od ove borbe. Jedan i drugi u areni. Pera Šahida Omerlića i Cvijan Marija i Ahmedina Sarajlića. 50 km-ova kladioničari vodi Cvijan, Blaža i Ahmedina. Šahid Omerlić, dobar čovjek, dobar domaćin. Najbolje ćevape imao u Travniku, u njegovoj Jaščinci. Kakav je ovo furiozan napad. Šta se desilo? Vode kameru, strada djeti na kameru. I know this guy. He's from Janca. Ostate na centru arene, hoćemo da gledamo i drugu rundu, momci. Šahide, šta kaže Zoran Tanasić, ovo je posljednja. Zoran Tanasić kaže da idemo na drugu rundu. Zoran Tanasić signalizira, borba nije završena. Nagradite aplauzom Zorana Tanasića. Kako je Zoka? Pravi si sudija, isto neka kolina u svoje vrijeme. This is video, I don't show Maida. Samo se trebaš još osmisliti. Hajde da vidimo drugu rundu. Šahide, vodiš
1-0 Šahide. Ako može biti moralna utjeha. Mario i Alvedine, vi ste sada dužni navesti svoga bitka na borbu. Nemojte se svađati, momci. Did you film when you jump? You'll have to send me that video. Vrlo zora signalizira da je borba završena. Pobjedio je Perer.